بینەران و بیسەرانی ڕوودا و سڵاوتان لێبێت لە ئاڵخێکی دیکەی پەنجەمەوە لەگەڵەوەی بەڕێزداین. لەم بەرنامەیەشدا درێژە بە گفتوگۆکەمانە دێن لەگەڵ مامۆستا محەممەد علی ئەسڵان، سەرۆکی پێشووی پارتیە کارکەرێن تورکیا و هەروەهایەکێک لە پارێزەرێن ناودارێک کوردستان. مامۆستا ئەم باسی چەپا دەکەین دیسە، ئەو کۆمۆنیست و چەپ و سۆسیالیزم و پەیوەندیەوە لەگەڵ کووردا. بزوتنەوەی چەپی ڕادیکال لە تورکیانی پێش دەکەوێ، ینی دەچێتە پێش. ئەو مەسەلەی دەنیز گەزمش زۆر لەسەروی دێتە ئاخافتن، ینی مەسەلە چییە؟ و کەسێکی تیۆریسێن بوو یاخود ڕادیکال بوو، چ ماوی ینی ئیعدامکردن؟ Deniz Gezmişkan Levi 68'da bir Fransa'yı destekler hareketek. İşte ev harekete de gelle dönehine millet adaşı bu. Türkiye için Deniz Gezmişkan peştarıya büyüklerin. İşte Gana slogana kevi hebod. Gençlik ordu el ele. Yani be vasıta orduya ev ekibiken. Devrim ekibiken. Şoreş ekibiken? Şoreş ekibiken. İşte Müslüman rahat got. Yani orduya NATO'ya. Ben desti Amerika'daya. Hunji dizi emperyalizmi Amerika'yla evi çabe orada despede ve beriyer geç kavga bekle. Javi çay evana tev devi de bu yani zede kandım falan yutun ne bu yani savaş şorreş ev باورین بس بو صد کردن. بله. رخصتنی و ها بو مامۆستا. یعنی پارتی و فلان تشتی و ها بو. هبود لی هبود tabi. Mesela az vakta Seroko partiye bum az çumevi hatme İstanbul'u merkez zaman Lankari bu. Hatme İstanbul'u duydari Kandakar ekiyatı koştu ne? Bettel Mahatoğlu, Battal Mehmet Mahatoğlu. İşte duy derim ne bir grup ekeye ona götünem derdi hazın haberdin go kerem ki yani ecid hazın. Tabi deniz gezmiş hat kod masker. Bu uçağı sibi vardı teşkilatlamaya vilayeti il başkanlığı em var haberdin. Go em nayne C partiye tipi çıra em nay mekarar hıldaya. Em içe haberdin. Hun kerem ki var ne cemme. Em güvez seruki parti meçe var mecemme. Hun illegalin. Hareketteki illegalis var. Nıkarım geridaniye bikim. Başa ne hattın? Liberya uçuş ko esketume evi hevaliyon avukat yalan mehelda bu. Uçağı komer hebu Türkiye evu büyük elçi ugazide evi sefareti yani Büyükelçi Amerika'yı. Ya o hatta Orta Doğu Üniversitesi duydari araba hoca bekoyu hiç ko ev kim şevkinin şu zane komerci Vietnam'ı sekini bu Vietnam'ı eva CIA bu masa CIA per koştun kiri bu. Yani belki per rezil bu. Ahire tabi bana girdin. Arabayı şevutandın. İşte bana tabi girdin.
Anne mahkeme tabi deniz gezmiş uçağı revi yedirine havaleyi tev girtin. بله Mci dava var herhalde. سلاحی وا هەموو Silahı var ne bu tabi. مامۆستا چما ئەو هاتە داربەکردن یعنی Dardaki تۆمەتی وی چ بوو لەسەر چ تۆمەت yani hareketi bana sabah dardaki nim bu yani zede cezayı de aynı hukuki çen sana hapis karibdi Bale. avkas. مامۆستا ساڵی 65 1965 Beli. پارتیەکی سیاسی ئێلێگاڵ لە باکوور و کوردستان و تورکیا چێ دەبێ ئەویش پارتی دیموکراتی کوردستان ئێوە لەگەڵ سعید ئاڵچی و دکتۆر شڤانوان علاقەی باشە بوو یعنی ئاگا ژوی هەبوو دەزانی بوون کە پارتیەکی وا چێ بووە Ev parti beri avukat Faik Bucak. بەڵێ Kalk Urfa'yı. Ya Faik Bucak ez davet girim. Evi de kas buyur ra evi partiye ma bakın. بەڵێ Ya mi gerekçe rakam kutuare bebe endamı tipi بەڵێ ya karkeran de kazan şibe ki uçağı imkan ihtimal cebu başıyam tisa düşürmüş ve muko. Kuna ezi müstakil bir kevim ezi ko kazanç kimci ezi uçağı verme parti var. بەڵێ Bugün ne be? Caradu'da Gazi Mehmet Emin Bozaslan kir. بەڵێ Em tevçun şuna Urfa'yı. Me berrak haberde disa ahır mehevde ikrar nekir. بەڵێ Usa derbas bu. Bistivici Faik Bucak vaktatça bevi Bucak ailesi Siverege'ye Asivan Siverege'ye icar evi Siverege da mabeyn olan da düşmanatiye. بەڵێ Ya ona be jandarmarra ev dikin, giridayı dikin eva be araba xova devi benzin dizisine بەڵێ vakta pompay Louis'leri agirtkin kuştun. بجا کوشتن Kuştun pistivi بەڵێ vanacı Sait Elçi bu Seroki ve Parti. بەڵێ İşaret. مامۆستا تۆ ینی نۆڕینی تا ئەوە کە ئەو وەخت وەختی چێکردنی وی پارتی نەبوو Ne bu? بەڵێ Ne bu? Çıra ne bu? Yani min ev ne dixwast illegal. بەڵێ Her şer kat ne dixwast. İllegal çend zaf ketme davi bana. بەڵێ Esrın zanım tabi nasıl işitkim. Çend merftine are ki dına vakıda haber deden idi keçi tünne tırsavancı tünne her tişti dibêjin. Basa Kurdistanê dikin, Kurda dikin, nizam çi dikin falan. بەڵێ Lê basa ekonomi tune, basa birçîbûnê tune. بەڵێ Yani ji bo wî ew e işte çend pirsê ew ê afaqî em Kurdin, Kurdistan heye. Lê ew nava xwe da dibêjin. بەڵێ Derkeçi napîse. Lê muhakkak nava wan da casusek dibe. بەڵێ Ji mîtê ji ew dibe istihbaratî. Piştî wî tev dane mehkema, tev hakî wan da dawa heldan. بەڵێ Wan dawa jî esketme gelekî wî. بەڵێ İja sebayî min got legal dava ew bikin. کار بکەن Kar bikin çün legalte tiştekî sene ku tu radibî rahat dibêjî mîtinga da 100,000 meriv tu hitabî wan dikî. بەڵێ Tu wan radibêjî.
سباویجی رند خبردان لازمه رند زانبون لازمه بله زانبون نه به halbuki یه ایلگالیته de احتیاجی ویتونه yani. باشە مامۆستا سعید ئاڵچی و دکتۆر شڤان بله ئەو بە هەڤرا هەواڵبەندی هەبوون بەڵام جودایی فکری هەبوو لەگەڵوە Evana ev 49'lar benli بەڵێ çil nehmer vaatına بەڵێ بەڵێ ev harcı navavanda bu. Başımın davavan yılda بەڵێ avukatı var bu. Hevaltı cikirdim harda. بەڵێ Yani rınaskım harda. مامۆستا ئەو چەپ و ڕاست بوون Yani Said cep bu. بەڵێ Hoş cep hesap dikir. Çünkü ev cep rası zedeci مامۆستا سعید چەپ بوو یا دکتۆر شڤان کیژە doktor Şivan. دکتۆر شڤان بەڵێ Doktor Şivan. بەڵێ Said elçici rast bu. بەڵێ Böyle. Yani başı işte koştuna faik bulacak ئەو کردە سەرۆکی پارتی Seroki Parti. بەڵێ Uçağı Seroki Parti genel sekreter vekili Vallahi. parti مامۆستا ئەو کورچێتی دەکردن He? کورچێتی دەکردن هەردووکە Halkacı Yani- ne kurçiti dikerin. کورچێتی دەکردن Yani بەڵێ İzer uçağı Said Elçi zede zane ne bu? بەڵێ Ya parti röntgen ne şu havalevi gutun yeki khandekar bininem بەڵێ serok ke partiye kut parti peşteher. بەڵێ ئەو کەسیشی دکتۆر شڤان بوو یا چییە بوو Avaji Said Elçici yuvarla ehad beje. بەڵێ Dve hun Mehmet Ali Aslan binin eze kabul kim. ئەها بەڵێ Mehmet Ali Aslan neyinin yeki dimbe evi bebe endamı polit büroy. بەڵێ Yani peşimde. بەڵێ بەڵێ Bebe ezi uçak kabul kim. İca uçağı evana hapse de bun Said Doktor Şivanji evana ziyaret dike evana dibine بەڵێ Lüvedeli ikram dike evana evi hildinde polit büroy. بەڵێ Ledibin tu endamı polit büroy tu talimat ama ana göre talimat ama de Kar dike, hareket bale, ki bale. evci kabul dike diçe Kurdistan'ı. بەڵێ Çe Kurdistan'ı dugu deri vanra cab dişine bir lüvederimim evkir, sekreteriya evi çekir, parti çekir. Hun edi talimatamın serok ezim hunci talimatamana gör talimatamın hun hareket ker. بەڵێ Evana perher savanti Said Elçici perher savitti. Radbe Said Elçi Red Quebec و غیره ئەویش دەچێتە کردستانی باشوور بەڵێ لوی داری مصطفی بارزانی ببینه بەڵێ yani şikayeti var ki uçağı Doktor Şivan لحدود da evi digre بەڵێ epeyce de koteci başıcı digre koca. بەڵێ بەس مامۆستا ئەو ڕاستە کە دکتۆر شڤان سعید ئاڵچی کوشتیە Eri. یا میتیا تورکا کوشتیە Na. ینی ئەو ینی تەمام ڕاستە دروستە Rastı çünkü بەڵێ çıkas evi meselelerin zanın tevarı haberde. بەڵێ Harçı derdori eviciye Doktor Şivan بەڵێ başı uçağı Mustafa Barzani girtin ev idam kirin. Doktor Şivan بەڵێ yekşi ev hebu yeki kolpi hebu بەڵێ hortek ev idam kirin. 7. Berivanda yani Siçil belki daha ziyade ev hebun. Hevalivan hebun. بەڵێ Ona tabi hatın kısmen hatne evi Avrupa'yı, Bale. Almanya'yı bir tebarra haberde. ڕێخستنێکی ناودەنگ هەیە ینی هیچ نەبێت لە دیرۆک لە کتاب و تشت پڕ باز دەکەن ئەو کۆمەڵەی کولتوری شۆڕژگەری ڕۆژهەڵات
دێ کۆ نەزم دەدە کۆیە بەیاننامەی ئەوەڵ تەنویساند باشە تۆ سەرۆکی ینی لە پارتی کرێکاران بووی چ علاقەی تۆ لەگەڵوا هەموو ئەو چێ بوون کە دەخواستن ئەو کۆمەڵە چێ بکەن یعنی خۆ بەریە وی من چێ کرد بەڵێ بەریە من چێ کرد چڕە چێ کرد وچاغی هێجا من گوت دێ ئەو دەنج گەز مشکوانە بەڵێ کۆمەلێکی خۆرت جەب تەب دژی پارتیە بوون بەڵێ ژانی تۆ دەخواست ئالتەرناتیفێک بۆوا چێ بکەی ئیجار ئەو لە وەرتێ بوون بەڵێ خۆرتێ کورد مخواست ئەوەڕاجی وارنە جیکی بەڵێ هەمجی ئالیکاریە پارتیە بکەن بەڵێ سەبەوی من ئەو کرد ینی ئەو کۆمەڵە دەخواست بەڵێ تارخچی ئەکنجی ئالیکاریدا بەڵێ ما چێ کرد پرۆڕاماویش چێ کرد بعد ئەوانە قافێ خۆدا بن تەسیرە جەپی خۆرتێ جەپ تورکیایی بوون بەڵێ ئەوانە دەست پێ کردن خۆ ئەو حسابکردن ئارمانجاوا هەبوو ئارمانجێکی چی بوو ینی ئارمانجاوا چ بوو ئی کۆمەڵێ ئارمانج یا هەر یەکی یعنی ئارمانجا مە بوو ئەv تەشکیلات چێ بوو بەڵێ ئەوێ ئالیکاریە تیپێ بکرا بەڵێ بمەڕە تیپشی هەم تورکیەیەدا بەڵێ سیستەمەکە سۆسیالیست دانیا و ناوەوی داژی کورد حەقی خۆ هەڵدانا بەڵێ یعنی سەری خۆ بوون بەڵێ ئەو کۆمەڵە کۆمەڵەیەکی تام کوردی بوو یاخود تورکیش هەبوون تورک بوو تورکیا بوو بەڵێ بەڵام کورد بوون زێدە تەبی کورد بوون زێدە بەڵێ یعنی هەون دەخواستن بکەنە بەشێک لە تیپێ یعنی ئەو کۆمەڵە بەشێکی لە تیپێ بێ ڕێخستنێکی سەر بەخۆ حسابکە بەڵێ تیپ وێ سیستەمەکە سۆسیالیست تورکیایی دانێ ئەو سیستەما سۆسیالیستە کوردێژی bi serê xwe bin bi kültura xwe asîmîlasyonê rabe bi tirkar ra jî weke hev bin yanî ewan wan yanî tiştekî yanî qetandina bi hev ra lê wek hev مامۆستا تۆ چوویتە فەڕەنسا چما تۆ بازدا یا چما چوویتە فەڕەنسا Fransa li derê tewkifam derket. Wexta askerî darbe bû, بەڵێ wî tewkifa min heldan. مەبەستی من تۆ بە قاچاق چوویتە فەڕەنسایە Ez qaçak çûm. بە قاچاق چووی Belê. مامۆستا ڕەوشی کووردا چاوا بوو لەو دەر لە فەڕەنسا کە تۆ چووی کورد هەبوون زێدە نەبوون Kêm bûn. Li Almanyayê zêde bûn, paşê daha zêde bûn. بەڵێ Bi geleka ra jî dîsa xeber da bi hev rabûn. Min şîretçî dikir di wê derê hûn entegrasyon nê bi vî asîmîlasyon na întegrasyon بەڵێ bikin herim kevne sendikayê wana bi wan re bixebtin zimanê wan rentîn bin kultura wan rentîn bin zarê xwe jî rent bin nexandinê vê derê مامۆستا کوردی وێ دەرێ لەگەڵ تیپێ عەلاقە هەبوو tip li wê derê tu nebû tip wî çakî hatibû girtin هاتبۆ گرتن مامۆستا لە نویسێکی خۆ تۆ بەحسا عاشقا کەمال بورقای و ناجی کوتلای بۆ جەهابە دەکەی ئەو چ عاشقا مامۆستا عاشقی چی هەیە لا وقتا زوەریم
Fransa'yı. بله Bu gelmez çıkım. Daha berici partiya evet uşağı biz nesli salibum. Partiya Süleyman Demirel belki naskın. بله Ona teklif kir ser liste yani garanti ezibme parlamenter belki bir ketama kabini red kir kabul nekir. بله Yani ezicem Süleyman Demirel bim nasyonalist ve çabe. İşte Luideri bu bağımsız edayının şart çivi çağı müsait bunun. Yani بله ezibe atama bu şartını. Minleri tam çağı minevcikir bu. Gelek horti Xandekar Kürt bekar bun sebabıcı evu yani kesik kıymet içinde minevana tep top girin mi girt metbaa kişivani makineci İstanbul'u anin بله le ağrıye dani rojnamek mi derhız benavi vana ناوی روزنامه چی بو مامۆستا demokrasi bu. دموکراسی İşte bu çağı mekrarcıda mugaze müstakil کاندید ve ben ببی namzet. بله Evanacı yani sabah namzetimin ev ne ker? Ali Karyavan ne ker? Yani بله ciski Ali Karyavan ker ko evana bir rumet bun rumet Cenab-ı Hakk'la rumet on hebe. بله Rozeki nerede? Kemal Burkay Naci ve Dekistan Hatın kat ez ne dittim şimdi dezi بله evana top giren hort utun ev heye Rıza Polat heye aşira Doktor Naci بله emi Ali Karyavi'yi beken unca Mehmet Ali Aslancı bekaten. Sıbetleri bana hatım gutun kusurinen yere emi Ali Karya evi beken Rıza Polat Halk Partisi beken imkoktu selamet yebde Kerem kim beken emdikarın evi rojdan bir devam ken بله imko patron eve gele perivan heye bira mesvaki çeypken unu ederi çok bekem god yani serbestsin hu ya ona koresekin adın bu karı esasiyam Naci bu listede de evi Rıza Polatçı Kürt milliyetçi Türk bu. بله Yani ev işi, ev topkerin çoğu Kemal Burkay, Sevoy dönem aşkı, CHP yırtın desteklerin, müziği ev hoşun da halda. بله Nazit yok şun da halda. Yani ezer Rabbim, Naci berimi girtiye daya lista ser, جهه evi partiye, بله na beri sabahı tipi da. بله بله Şes pencada, sabahı kabeti men, Bale. zaman alkarya ülkede tezeci, Ramazı halkı raçı bejim. Evet, namzit yakal da, şunlar. بله کەواتە عشقی لەسەر ویتەوە دەبێژی Eri aşkı. عشقە Aşkı me, hacı hevalim bun, بله ez berdam dicim derkettin, demek ki aşkı cehebi bunu koy. بەڵێ زۆر باشە مامۆستا ئەمە درێژە بە قسەکانمانەین پاشی پشودانێکی کرد. دووبارە سڵاو بە ڕێزان درێژە بە پەنجەمۆرە دەین لەگەڵ مامۆستا محەممەد علی ئەسلان. مامۆستا تۆ ئاگاژ دامەزراندنی پەسەکە هەبوو پارتیە سۆسیالیستی کوردستان ساڵی 74 ئاگاژوی هەبوو ینی پرس بەتەکردن نەخواست
کاکەمال بورقایوان نەخواستن کە تۆ لەگەڵ وا کار بکەی یا ئەوانە حرەکەتی وانە بەرێدا یعنی نەدروست بوو بەڵێ چرا نەدروست بوو ئەوانە خەڵکی پەرە تۆپ دەکردن بەڵێ لێ تەب دەوڵەتی بوون بەڵێ yani evivan bu. Tebzi şual ameli kadar per cihatinin bu. İşte bu hareketeki sakka halkı istismar kez peratop kez sebep devlet buna akıllı destekina kez çabuk araba. بەڵێ ئەی مامۆسا ئەو کوردێندی کە لە ناو پارتیەن تورکا کار دەکردن ئەو بۆ منفعاتی خۆ بوو یاخود جار جارە باسی کورد و کوردستان و فەرهەنگ و کللتوری کورداشی دەکردن دەپاراستن Kijan. مەسەلەنەوەی لە ناو جەهاپە و سەهاپە و دۆڕۆیل پارتەسی و نازانم ئەوانە Ona tişki evaya nezani per evi tesir evaya بەڵێ yek dirvoka Kurdistani ya da sosyolojiyavi sosyoloji. Tu evi nizanı bir daima galetiydik. بەڵێ Daima yanlış idik. Jar evanadıkotun le sistemek ne de anin. Yani gelek bir samimi bunji. Döndü karibeji var le evana kayın bun evana nereden bun. بەڵێ Ama nezam bun. Yani Nezam. nezani tabi. بەڵێ Mesela devede Selahattin evi Türkiye'leşme hareketi şampiyonaviye alikarya ili nizan eğer zanı be ko eva Türkiye'leşme hareketi politika Mustafa Kemal'e بەڵێ yani evi کیژان سەلاحەدین مامۆسا سەلاحەدین چێ Selahattin Seruki evi bu سەلاحەدین Parti. دەمیرتاش Selahattin Demirtaş Nandur'da بەڵێ یعنی ئەو شاشێتی کردە yani sırf evnine yani PKK şaşiti kirdi. بەڵێ Uşaklıcı Türkleşme hareketi tespit edip esası Türkleşme hareketi de asimilasyona. بەڵێ Yani asimilasyon hareketi psikiyatri. Ha asimilasyon devam bike. Türkiye'leşmeci tam Rineşe icraatı evi politikacı bu Kurda dibeci esdikim بەڵێ Kurda ortaya ki Kurdnaminin. یعنی تۆ دەبێژی ئەو سیاست دەکەوێتە خزمەتی ئاسیملاسیۆن Tabi. ئەی مامۆساگەر ئەو خەتی خۆ جودا بکەن ینی ئەویشی نابێتە مەسەلەی مەسەلەن کۆمکوژی و تشتی وە ینی Yani ez dici konkucu ez dici evime kuştuneyme. بەڵێ Dici hareketi şarbım davbe. Dici illegalti meji. بەڵێ Hangi çabe Kürt Türk çara yekivi Kurdun dibi memleketi de. بەڵێ Yedinci Türk'ün ama asıvana gerek karşı evacı, evcudayacı. İzalveleri politikake legal, بەڵێ demokratik evi takibi ki üreleri veke ser evi veke hev Vallahi. bun. بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان Böyle. ینی ئەو بەخۆ خوێندەوان بووە و ینی لە یونیڤەرسیتە خوێندیە و دیکاری بوو بەسەری خۆوەکیتە مەسەلەن ببێتە ئادڤۆکات و تشتی ینی کارێکی لە دەوڵەتی بکە بەڵام ئەو حرەکەتێکی چیە کرد وانە تۆ دەبێژی ئەویشی شاش کرد Abdullah Öcalan بەڵێ lise kalaskır بەڵێ ve vaktici le Ankara
hukuk yekşi siyasal bilgiler fakültesi ve mülkiye بله doğru da ya evi sınıfa avuzda mesela hukuka Ankara'da 10,000 merve bu. Ne? Evana doğru da duman derbasi sınıfa da ne bugün? بله Evci Abdullah Öcalan'cı Katibu Siyasal Bilgiler Fakültesi sınıfa avulda mal, sınıfa da ne çür sınıfa da. بله Yani ev kandı neyim bu? Rica ben üniversitede kandım, peki üniversitede ne kadar var evi بله sınıfa da. بله Bıçağı biz geçek yapar zavuci kesire bunavi. بله Babı kesire işi limite de bu. بله Yani endamı öder bu. بله Evi hoca kabul kelime ezbeşim yani. Bir şekli uçağı darbe bu, vakti darbe bu. Yani ümite raja alakaviye bu. Rabu revi evi. ما مثلا علاقه چوها بو يعني Alakavi yani sanım ama alakavi aha bu. Bu xo gotunavi ev gotun bu dugu ez kabul dikim men re nişani evde da mite da بله yani mit emir net gibi men ev idaret kir. بله يعني او ميتي خاپاندیه به حسابی خو Ev sal beşe. بله Ama mitçi teşkilata gelmesin eğer inap ki 8 tane tabii. بله İcar bisküvi Luge deri Hafız Esad Suriye uşağı evi Türkiye'yi destekler asıl. بله Türkiye dıkas iktidar hareketteki Kürt kontrol beke dest beke yani Asyan ana grubu iktidar akı daha sağlam beke. بله De kundacı diğerden geldi merif kuştan. Hatta geldik uçağa avukatım dağıtın şikayeti vancı dağıtacağım ben. Dukutun ligrin işkence diken medikutun basit vecin un çimeriye ve haysiyetin çimeriye ev naken emgad kojun ve işkence diken hun asyan naken. Jar ciki da odaki da kes tönne şahit tönne بله ben karbut işteki biken şikayet biken falan. Ve ancak denibisi şikayet sad bu. İşte uçağı Hafız Esad için her ki Türk iktidara Türk şiddi orada dıkhaze evak çebe, isyan çebe, بله evun kaos çebe. İşte evanacı evhane grup gerdiyon ki le Türkiye'yi hareket ekibine çekirdi. Hafız Esad düşmanı Kurda bu geldi Kurdarcı ev ne de ta yani nüfussuzdanı ne de bir evun. Uçağı kesi kabulle girdi. Evi Abdullah Öcalan hevalı kora kabul kirin hatın hazar nesil haçtı çara da le ruhi evde spekirin. بله Ja gelle horte Kordacı evanacı şu beguman bir ev falan sa evanacı iştirakir başıysa hareket şurada çuldi zarar ekemezsin da korda. Yani nesleke korda de ciyada da hapsada hında bu. Halk gelle gund çarşıd gundi zidetir hatta
ئەو بوو شەوەتاندن و چۆڵکردن بەڵێ gelek evi xandekari Kurd û Bale. serokê Kurd ew nate hatine kuştinê. بەڵێ Jar بەس مامۆستا تۆ وەکی پارێزەرێکی ینی وەکی ئەدڤۆکاتێکی bilê ینی ئەو تۆمەتی ئەو نەتۆمەتە تۆ دەبێژی پەکەکە پرۆڤۆکاسیۆن بوو چێ بوو bilê ئەو نەتۆمەتە ینی تۆمەت نییە naxir. بەڵگەیتە چی ینی بەڵگە چییە ینی تەنێ لەبەرەوەی ئەڵاوە جەلان گوتیە من میتی خاپاندیە و نزانم چی کردیە ینی ئەو بەسە بوو لە بەروی تۆ بێژی ئەو پەکەکە پرۆڤۆکاسیۆنی تورکیە Provokasyonu Türkiye Hafız Esad. ی هەردووکە Yê her dikane. Her dadaçî ew an tülya wan heye lê niha ew var. Seba Şeyh Said بەڵێ hareketi Şeyh Said provokasyon ama provokasyon İsmet Paşa'ya. بەڵێ Çebiye yani evi dıştaki bu avaki din rabi ifade be ki bu şarkı ya rasti navinşi. بەڵێ ینی کەواتە دیرۆکی کووردا پڕ جارا خۆ دووبارە دەکە مامۆستا ئاینی تشتە دووبارە دەبێ دیرۆک Ha dirok. Ev provokasyon yani devida mesela Şeyh Said'da Kurt hısna alet بەڵێ istifade kirin. باشە Ev çilne mesela çilne بەڵێ Xandekarê Kurd ew dîsa provokasyon bû ya Demokrat Partiye bû. بەڵێ Yek jî ew PKK hareketi PKK بەڵێ ew dikin ئەی مامۆستا ینی مەسەلەن لەسەر زیندانی دیاربەکر belê. ینی پڕ جارە دەبێژن ئەو قاهرەمانی و ینی سەر هەڵدانی ناو زیندانە دەبێژن ئەو جارێکی تر کورد ڤەژیاند ئەو ڕاستە یعنی ئەو دەبێژن کورد مری بوو ئەم جارێکی تر لە سفر دەست پێ کرد ئەو ڕاستە Yani ew tiştîsa gotinê ise rast e û ne rast e. بەڵێ Hadise rast e. بەڵێ Hadise rast e. Lê ewa Kurd teze ew bûne, hişyar bûne ew rastî ne. بەڵێ Kurd hişyar bûn. Kurd a asimilasyonê de بەڵێ du ew hadise pir mühim e. Yek ew hareketi Mustafa Barzani'ye. بەڵێ Hareketi Mustafa Barzani li ser Kurdê Türkiye'yi pir tesir kir. بەڵێ Yani ewana got demek ki em jî dikarin serhildanekî bikin. Em jî Kurdiya xwe dikarin bibêjin بەڵێ bi dengekî bilind. Ya duda jî sebek kültürê Erîvanê radyoya Erîvanê بەڵێ rojê 2 saat ew dikir, program dikir بەڵێ bi zimanê Kurd. Ew jî pir tesir da ew ê بەڵێ Kurdê Tirkiyeyê. بەڵێ مامۆستا ساڵی هەشتا ئەو پڕ کوردی باشوور بە تایبەتی لە ئالیەن بادینان لەژێر ئەوەی کە چەکی کیمیایی و هێرشی حکوومەتی عراق پەنانینە بەر تورکیا تۆ کتێبێک لەسەر وان نویساندیە تۆ بەحسی چی کردیە لەو کتێب ینی چ شتی مهم هەیە لەوە لەو کتێب Doğruda gelek tiştê mühim heye بەڵێ mühim ew tune jenosit. جینۆسیت Yani jenosit de inkar kirin jenosit çiye
یه عالی حقوقی ev kitaba sırf hadisi ne yapacağım? Mesela Türkiye'de gele cihaji mehas evi nişanlıdan بله evi sabah harçı konvansiyonu Birleşmiş Milletler evi. بله این نتوین یک گرتی بله Beli. Yani ev heye, hakiki kuştuna evi heye, mülteci kurt heye. ئەی مامۆسا پرسیاری تالی لەسەر گرتنی بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان ئیفادەی وی لە زیندان تۆ وەکو پارێزەرێکی چاوا دەنرخێنی؟ Yani bu vakta girtini de teyari da grubeke askeri mit istihbaratı بەڵێ şoy girtin anin doğurdacı yani tırsya bu betırs gotu bu diyamıcı Türkiye şoy ez hizmet ava bikem بەڵێ yani haberdana ki ha da gut ev ne kere yani kurda zedehelle da dikkati. Yani gittim ya bu mesele kemezin. بەڵێ ئەی چما تۆ بەخۆ پارێزوانی وی نەکرد مامۆسا تۆ وەکو ئەدڤۆکاتێکی کوردە و سەر لیدەرێکی کورد هاتۆتە گرتن چما Yani ben ev tasvip netkir. بەڵێ Yani ne şar edbecim ne provokasyona kemezin bu. Provokasyon ya iktidara Türk ya Hafız Esad bu. بەڵێ Yani bu evana ev provokasyon kirin. Evci bu aleti vi بەڵێ Öcalan. Devi çağı ne hat necem ben. بەڵێ Yani bu tanım ne bir yırtta ne yırtta tabi ne bekira yani nim bu. بەڵێ ئەو قەت نەهات نەجەمتە ینی پرس نەکردن Başı بەڵێ vaktaki şuna evi İnsan Hakları Mahkemesi بەڵێ ve derek kararak hakkı vidadda icar avukatı vi hat necemen guten bir kevi davayı. بەڵێ Tabi mugaz kabul ki mezhep keme davi. Li şartaki min heyem gu. Öcalan ranebe talimat ne demen. بەڵێ Yani ez mesela korun zanım bu talimat nedir? Çünkü işte kuvveti bir saciyeye başı şuncak eline at. ئەی مامۆستا تۆ تەخمین دەکەی ئەو بێتە بەردان Na. نایەتە بەردان Nakit çıkıyor. Röyeki konferansak çekirin ev Doğu Perinçek Bana. bana bir ısrar girin. Eciçum İcan Nava ziyaretçiye daşı mahkeme İmrali Bana. da mahkeme başkanı Seruki mahkeme evcid nav جوین ندا بوو civini de bu. Bisti kulisede me haberda mugo başkan mugo da çaka mugo Öcalan avitevi edeyim mugo. Ha da aday kemezin girt davi بەڵێ mugo birliğe askeri taksa emrevi. بەڵێ Çıkan mesraftı be, çıkan de berda bırak bıça. بەڵێ İşte bir ev bu. ئەو چ گوت بەرسەبیوی چ بوو Bir beri ev bu, mahcup o ev bu, her şeyi had. بەڵێ Doğu Perinçekçi cemme bu, lakırdı oldu ki bu başkan.
Yani ama tabii kararaki siyasi bu. Yani uçağı asıl belki idam bikirana de Amerika tabii Amerika'ya o girt teslimi Türkiye'ye gir de bir şartı ev idam nekin. Mamosta من سوپاسیت دکم بەڵام تۆ هیچ ڕووناهی دەبێنی بۆ کووردا؟ Ez dibînim. بەڵێ. Yani dibînim. Yekşi min tabii amrê min 86 sal بەڵێ. Ez gelekî geriyam. Çiqas dünê de Kurd hene bi temsilcî wan ra bi wan ra بەڵێ. xeber da çûme ceman jî. Yani wê muhakkak çêbe. Lê birya ew ê birya şer illegalite nabe. Bi hareketekî demokratik. Yani ji ew ê ji Yunan vir da sê tişt hene bi hev ra. Yek hukuk. Yek mafê insani. Yek jî demokrasi. Ev hersek yek tune be yedinci tunun. Evara binneci kişan velatî ne evara demokratik iktidarı iktidaraki çebikin şu Ya mamosta مشکلەکە خۆی ئەوە ینی لە سووریا و تورکیا و عراق و وانە ئەو سێتش تنە ینی tune. بەڵێ. Lê berê Awropa jî tune bû. بەڵێ. Almanya Nazi hebûn napêşdatir. Li İtalyayê faşîst hebûn. Li Fransayê ew jî ew hebûn. Demek tê guherandinê. بەڵێ. Yani bakaza. Li ew Türkiye'ye jî Türkiye ji gişka müsaittir e. Bibe devleteke demokratik. مامۆستا من زۆر سپاسیەتە دەکەم کە تۆ تەڤلی بەرنامەی مە بووی مە پڕ ئازێتدا ینی چەند ڕۆژام لەگەڵ جەنابێتە تازێتدا و ماندوو بوویت و هیلاک بووی سپاس بۆتە. Spas dikim ez jî pir kêfxweş bûm. زۆر سپاس مامۆستا. بینەران و بیسەرانی خۆشەویست بەم شێواتینە کۆتایی ئەڵقەیەم جالێ بەرنامەکەمان پێکەوە پرۆمۆی ئەڵقەی داهاتوو دەبینین کە لەگەڵ کەسایەتیشی دیکەی و بەخواتان دەسپێرم. سمکۆ بۆ خۆی خوێندەواری هەبوو یا میرزای هەبوو. وەک بارزانیە نەمرگوت کەد و ناوی سمکۆی di dîroka Kurda da biqasî ku ew zehmetî ew destkeftên ku wî hebûne nehatiye dayîn. بنەماڵەی سمکۆ ئەکەونە داوی عەجەمەکان. Yek rêberê Kurd li Rojhilatê Kurdistanê bi emrê Xwedê nemrî. Hemû li ser masa muzakirê di hevdîtinan da bi awayê xapandkarî hatine şehîd kirin. Dema Pêşawa Qazî Mihemed di 22 meha yek sala 1946 da di axiftina xwe de dibêje rêya min rêya berdewamiya rêberekî weke Simkoyê şikak e. 1930 ku Simkoyê şikak şehîd bû ew eşîret tim û tim wek dibêjin serkêşek feqîr û jara kirin.